Educare skill ki aluchulo 𝐔𝐻𝐍𝐋𝐄𝐊 Pension delui thole shen lapjang be chup in che madau ki thole shen peo I selje chuya to cheto to be lapjang be chup so I jem dia inke da songkhang ni charai thole che chup so di yep I di beole lupjung be ni dia to cheto to so I alu chuge che maro chuche di selje chu lijum be lapjang be chu dina le yinten da rikchal sap thop chu chachap di selje chu jamto to be di chu alu chuge delu tonang chewi shin lapjang be sa Educare Skill, an online learning platform launching on 21st February 2024.